Cause o tla bo re ha o rate batho, crowd o etsa o feel shy. Kanti ha o tsebe for o kwala success ya cause dintho tsa hao di bathong e seng ho wena. When ke qeta moruta ka ba ke be ke le fa task ya re le ithute ho etsa jwang Re dula re smile. le dule le smile ka re tsa mo practice nako tse dingwe eme speeding fela a ke a tshwa jwang Itse jwalo ntate. a ke a le ruta a ke a e bua ntho ka re tsa mo practiceang smile tsa mo practiceang smile ke eno ke presenter ya motheo no ke a mo mamela last time ne ke mo founetse ke re ye ke be ke re Ore ha ke interact and my voice sounds different. o tla jo sa bua ka voice ya radio Peter Tati Moruti, o no re ha ke interact hantle, like I don't communicate as I should. Kare you are not part of the show. Yeah. Oh boy, Kare you are not part of the show. Kare be part of the show. Kare bona ngulule ko ne ke ba phone. Ke le ba le radio ne ke ba phone la ke re no ngulule ko. Ha o yo show kapa champion andat. A ku tlontso etsa. So le ena again I'm proud ka wena. And then e mong ke tswa le a tla mo wena o sona ka le dihlong tla dia o fihla. Wena o so atumetse. Did ke kopile hore a nkenye di audition tsa CUT for radio presenting. O tla mo kenya le na le number Jesus la communicate a go ra hasetse anyane fe Lanka hasaka ka sekgode cause ke perfect ka se le ne kwa sekgona go re dumedise fela show ya o se. Okay, ke a le dumedisa kaofela. This is Lindy Wakadebe speaking, your one and only girl. I am here from Motheo FM. Ai kele ma o se bi Tsogwa ma o se bile tlo rapela mpe o le fe e green modimo ya phelang modimo eo dinotlolo tsa mamati di leng ho wena mo etsetse mohlolo ka lebitso la Jesu. O tla le jwetsa le tla mo mamela radio le ena ke na le baeti ba Velkom. We have visitors from Velkom, le Smithfield Smartfield, le Rittersburg. and Rettersburg. Modimo ba bless haholo. uNkulunkulu anisikelele. Batho ba na le mathata a tjhelete. People that have financial problems, Ba bang ba lona some of you, tjhelete ya lona e nkwa ke modimo mare a sa tle ka boyena a romela dintho tse nkang tjhelete ya hao. abanye benu imali zenu zithathwa nguThixo ethumela izinto ezo zingathatha imali yakho. Nkile ka le ruta I told you this. ka re modimo I said o God sebetsa together le matimona works together with demons le meya e ditshila. and evil spirits. Mama o tshoga o tshositse na o tshile o tla sa utlwisise ntho e ke bua Yes, Pastor. ke ngo sa utlwisise Hore modimo o sebetsa mmoho le mademona le meya e ditshila. di tshile. Okay. Go fe yona. Okay. A ke mo fe yona ka speed fe. Buka Samuel wa pele chapter ma. 6 man. 16 verse man. Verse 14. Chapter 16 tanking tetepe verse 14. 1 Samuel chapter 16 Ere verse 14. Saul o hloriswa ke moya o ditshila. Verse 14 bere
jwale moya wa modimo o ne o se o tlohile ho Saule mme moya o ditshila o rongwetsweng ke morena o mo tshwenya. Verse 14 says in English, ere jwale moya wa modimo o ne se o tlohile ho Saule mme moya o ditshila o rongwetsweng ke morena o mo tshwenya. Bala. Verse 14, the Lord's spirit left Saul, and an evil spirit sent by the Lord tormented him. Now, Ngoku, understand. I know some of you do not understand it. These spirits are being controlled by God. When I say they are being controlled by God, that means that God has the power over them. God has the sovereignty over them upon all spirits. All these evil spirits that are tormenting us, he can stop them. Because he is the one that holds sovereignty in control. Now, one, Yapi. when Saul had failed God, God did not know how to torment Saul. He took his spirit that was unable to torment, and he therefore sent a spirit, an evil spirit, to torment. These two spirits, they are being controlled by God. God sent his spirit to Saul, but the time he was in quarrel with Saul, utata umoya wake, that is unable to fight. But he therefore sends another spirit that is evil, that is able to torment. Does it make sense? Nyandiva. Abana le lata ke a tseba bana ba tshwana le ANC ba bua ntse tse kgolo ampe a bone ka bana le bona radio mphemetsi bonkgono le latuwe ka bese ya ka le tloja le phelwe hape jwala ka ne le tlwaetse ho phela a le qetile le transport ya ka bese ya ka le petrol tsaka. Now, kia pele ne moya wa modimo o no tswile o Saule mme moya o ditshile o rongwetsweng ke ntate modimo o no mo kgathatsa. The spirit of God left Saul, and God sent an evil spirit to torment him. Agre re sebeletsa nakong a re tswe late. Mpalle ba Acts chapter 6. Judges chapter 6. Verse number 1. Ere bana ba Israele ba sitwela morena. Morena anela na ka bona matsong a ba Midiane ka dilemo tse supileng. Ma Midiane ba imela bana ba Israele. Ka baka la ho tshaba ma Midiane, bana ba Israele ba ile ba ipata matsabeng le mahaheng le diqhoboshianeng. Verse number 3. Ine iri ha bana ba Israele ba jetse ma Midiane le ba maleke le ba merabe ya botjhabela ba nyolohe ba futuhele ba Israele. Verse number 4. Bane ba e ba hlomi malebana le ba Israele ba senyi dijalo masimong ho ya fihla gade. Bana ba etsa jwang? Bane ba senya dijalo. A re bueng bane ba etsa jwang? Ba senya dijalo.
dijalo tsa bana ba Israel ho ya fihla kwa Nagata ba sike ba ba siela le ha e le nku kapa kgomo kapa tonki e bale. Verse 1. Once again, the people of Israel sinned against the Lord. So he let the people of the Midian rule them for 7 years. The Midianites were stronger than Israel, and the people of Israel hid from them in caves and other safe places in the hills. Whenever the Israelites would plant their crops, the Midianites would come with the Amalekites and the desert tribes and attack them. They would camp on the land and destroy the crops as far south as the area around Gaza. They would take all the sheep, cattle, donkeys, and leave nothing for the Israelites to live on. Yo, bana banka nthong le nngwe. Verse number 6. Erba Israel ba futsaneya ka baka la Midian. Verse 6. And the Israel was poor. Ntshebeng he. Bana ba Israel ke bane ba ratwang ke tshaba sa se ratwang ke ntate modimo le a se hopola. The Israelites were the nation or the tribe that was loved by God. But Kodwa, after they have failed God, God is unable to dilapidate or to destroy. But he wants to dilapidate for the Israelites. But he's unable to dilapidate. That is why when he wanted to torment Saul, he had to seek for the evil spirit to use it against Saul. Because God is unable to torment Enkosi. The spirit of God is unable to torment. But the evil spirit, even though it's not what God likes, but God uses it in this. That evil spirit, I'm going to use you to tokofatsa Saul. God has blessed the Israelites. The duty of God was to bless his nation. But this one says, the Israelites failed God. Like Saul had failed God. Now, the only way that God used to torment Saul is to send the evil spirit that will torment him. God has blessed Israel, but they have failed him. God wants to fight against them. God wants to take his things away from them, but he's unable to snatch them from them. But he allows the Midianites to destroy the fields of the Israelites. He uses the Amalekites to destroy the Israelites. To Saul, he used an evil spirit. But to the Israelites, when he wants to make them poor, he wants to snatch things from them. The things that he has blessed them with. Waketa to use the Midianites. The Bible says the Midianites would wait for the Israelites to have money and their crops will be fertile. And the Midianites will appear. The Bible says the Midianites would wait for the time whereby the Israelites has planted. After they have planted, the Midianites will come and bazawuthatha yonke into. Where do they get the permission from? It's God that permits them. God uses the Midianites to make the Israelites to be
verse 7. And the Bible therefore says in verse 6 that they became poor. Le utlwile basanane. Nivile. Ba futsanela. They became poor. Ke kopa o ipheta hape. Ke lo iphile. Go Saul Ku Saul, o sebediswe moya o ditsela. the evil spirit Ba was used. Israele Ku Israelites, go sebediswa mamidian God used the Midianites and the Amalekites. le ba Amaleke. Thank you Tebo. Amen. A re qete jwale. Let's conclude this A re o matter. Malaki ya. Let's go to Chapter 3 verse number 6. Malachi. Number 10. Malaki pela Mateo. Ke ba aisane. Malaki chapter 3 verse number 10. Berikoti. Baba wa menti ba be hesa la hundingashi emlilweni ngibane yesana ngingashi emlilweni ngibane yesana verse number 10 ebere dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo e le nngwe ho tse 10 e le hore dijo di tle di be teng ka tenteng ya ka e le nteke jwalo ho rialo morena wa mabotho le tle le bone hore na nkeke ka le bulela mehlodi ya didiba tsa lehodimo ka le tsholela mahlonolo a mangata-ngata be ke hlantshwa ke verse 3 ebere ke tla thibela ditsie di seke tsa senya dijalo tsa lona masimong le ditholwana tsa morara wa lona di seke tsa phutsa ho rialo morena wa mabotho. Verse 10. Bring the full amount of your tithes to the temple, so that there will be plenty of food there. Put me to the test, and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes. Is the last one, and then I ultimately conclude. 1. Malaki yona modimo o re ho yona. In Malachi, God says, Mphe karolo ya 10. give me tithe. Karolo ya 10 ke bokae? 10 ranta, ha ona le 10 ranta o ntsha ranta. A tithe is a 10% of the amount that you do have in hand. Ha ona le 500 o ntsha bokae? 50 rand. When you have 500 rands, you take out 50 Modimo ba re ha rands. le ke la etsa. And God therefore says, if you do that, Ke tla bula mehlodi ya didiba tsa lehodimo ke le tsholele mahlonolo a mangata. I will open out the windows of heaven and pour out all kinds of blessings in abundance. Ntshang karolo ya 10. Pay tithe. Nna ke le modimo. I, as God, Ho na le mahodimo there are le heavens difestere and the windows tse tlo bulehang. that will be opened, Mahlohonolo and the a blessings tsholohele hodima lona. will be upon you. Ba botse kaofela batho ba nang le mathata a tjhelete. Ask all people that have financial problems, Ba e ntsha karolo ya 10 na. do they pay tithe? Ba botse. Le a dutseng pela hao. Even the one that is seated Le ba next to you. tholang tjhelete mahala eo ba sa e sebeletsang ya SASSA. Na baba fumana isasa okanye imali yentswela ngqesho. Ntatemoholo wa ka o na le pina na e rata ha qeta ho nwa jwala hoseng pele kereke e kena. Ene kwana ke understandang why ntatemoholo wa ka na nwa jwala pele kereke e kena. Ke nana ke stress sa kereke. Moruti wa kerekeng ya hae lebitso la hae ne le Maqitana. Ne le na le mokgutshwanyane tse. So ntatemoholo wa ka o na rata hore ho mosadi wa hae o na bitsa mosadi wa hae Nosamane. Ati Nosamane ka o kalela Maqitana nga ka fiki man. A go tshele pele Maqitana a fihla. Ntate tla re ha bo utlwile bo utlwile hantle.
Unana le sila sana serata. O Satan is going to learn ma. O Satan is going to learn hallelujah. O Satan is going to learn ma. Oh hallelujah. O Satan is going to learn ma. Oh hallelujah. O Satan is going to learn ma. Oh hallelujah. O Satan is going to One, I'll pour out abundance of blessings upon you. Upon you. Now, let me tell you why we have financial problems. Number one, Yapi, tithe. It's because we do not pay tithe. Tithe. It's very mashono. It's usual. God says, I'll pour out the abundance of blessings upon you if you pay tithe. Now, Satan knows tithe. Inali kurhuna le mamati Satan knows that there are doors that are locked, that are being controlled by God, that are waiting for the ones that do the word. And therefore God will open the windows and open the doors. And therefore you will be blessed. One thing that Satan does, that we should be disobedient to the word. Be disobedient to the word. And make us to be in quarrel with God. And with regards our lives. And despise people the way we want. Gossip the way we want. Commit infidelities the way we want. In front of God. That is the only way out. And Satan knew that that is the only way to make us to be in quarrel with God. And then when now he is done, Satan will give us many emergencies so that we are unable to tithe. Because he knows that paying tithe will open your windows or your doors. Now, I don't want to speak of tithe. But I wanted to show you that tithe has doors that are waiting for you. God says, I will open the windows of heaven and pour out the abundance of blessings upon you. I don't want to go deeper. There's a difference to live with money and to live with blessing. There is a difference to live with money and to live with blessing. That is why in the Bible there is no one that God said, I will give you money. Each and everyone in the Bible, but from Abraham, God promises him blessings. He says, I will bless you. Isaac, I will bless you. Isaac, Jacob, I will bless you. Jacob, because there is power in the blessing. When there's a difference between there is a difference. There is a difference between living with a blessing and living with money. Blessing king so that what is a blessing? What do you already the source. It's the source of everything that we need. Okay, Peter. I'm replacing
Intsikelelo It's a source. is a fundamental Yeah, source. everything you will shock. Ya yonke into oyidingayo. That is why Kungoko. when there are three things, I keep deep man. The blessing, Zintathu izinto the intsikelelo, favor, ke molemo, ke tumelo. and it's faith. Bona ntho tse tse tharo mara ke batho ba ka tsona. But ntho tse tharo. You see these three things, Tlhonolofatso, intsikelelo, tumelo, faith, le favor. le molemo. Dintho tse tharo tse. Those three things, Se ka change bophelo ba o di etse bophelo ba o bo be simple ka tsela makatsang. they can transform your life. As a result, that your life will therefore be simple. Your life can be very easy because of dintho tsena tse tharo mara ke batho tlo bua ka tsona. Because of these three things, but I don't want to dwell on them. Motho ya nang le favor Somebody that has favor ya ntate Modimo. of God, Everywhere mo a fihlang everywhere he gets, ho na le dintho there are tse things tlang ho yena a sa di kopa. that comes to him without him asking for When them. you are favored, Hayi Nkosi. ho na le batho ba o Modimo a amang dipelo tsa bona o sa re letho mare mo favor ya ntate Modimo e be ama dipelo tsa batho bao. Jesus, amen. Favor ya ntate Modimo. Molemo wa Modimo. Ha ona ntho kotsi jwala ka yona. There is Kapa e nothing that is powerful jwalo ka yona. powerful like Favor ya that. ntate Modimo. Molemo wa But ha ke batle ho bua Modimo. ka yona. But I don't want to Ya dwell on it. bobedi ke ASB. tumelo. It's faith. Ha ke batle ho bua ka tumelo. I don't Because want to speak mosala of ke ruta ka faith. tumelo. Because when I talk Ka re about faith, tumelo I said faith. ho rona ke cash. It's money. To us, ke chelete. Oh yeah. Man mo casino. When you go to the casino, O exchange tšhelete you exchange money. ka tšhelete ena ke tseba e bitsang ya casino e bitswang. Hallelujah, buang ditsotsi title. E lona le mamenemene le. E bitswang the token coins ke tsa casino. Di bitswa tsona di token Token coins. thusa teboho hle monna. When o batla go bapala metšhini When you want to play in the casino, nka tšhelete you take your money o lo tšhentšha ka yona. and you Ba barter o fe it, di-token coins tseo tsa bona ke tsebe di and they bitswang. will therefore give you the token coins. Jwale o lo sebedisa tsona. Now you are therefore going to use the coins. Di-coin tseo tsa bona Those token ke tsona coins tse tlo o thusang gore o thole tšhelete casino. are the ones that are going to aid you to get money in the casino. Now ho rona bapholoswa Kuti saved Christians, tumelo faith ke yone e re e sebedisang is the one that we use for dintho tseo re di hlokang. to barter the things that we want. Le yona ke batlo bua ka yona. Even that one, I don't want to dwell on it. And dintho tsena And ke those tseo things satana sa batleng bana ba Modimo ba be le tsona. are the fundamental things that Satan does not want the children of God to Favor. have them. Molemo, Faith tumelo, and blessing. nentsikelelo. Blessing ke efe? Tlhonolofatso is which one? Blessing Tlhonolofatso ke yane eo ntate Modimo a e tshepisang Abraham. is that one that God promises to Go Abraham. Genesis chapter 12. In Genesis chapter Are 12, Abraham, he says, I Abraham, will bless you zakusikelele and make your name famous. and ke tla etsa lebitso la hao le tume. Ke tla o hlonolofatsa. Na o Zakusikelele tlo bone matla a tlhonolofatso. o veke the power of a blessing. Modimo re God says, ha se go hlonolofadisa when I have blessed you now, ba bang ba others tla hlonolofala ka wena. will be blessed through you. Now blessing Intsikelelo ke, ha e se fihlile when it gets when to, you are blessed when it gets to a person le usikelelekile, family ya hao even your lineage, ba kgona ho phela ka wena mare bo sa safare they are able to survive through you. ba phele ka wena. They will survive through you, and you do not suffer. A ko mphe maskomo ke demonstrate ngwana ka before ke kwala because a se Give me message a wa ka. base also that I demonstrate this thing thoroughly, Tlo mo thuse hle. Mphe jeke. and give me a jar. E mama. Ena le metsi. Mphe lebekere. And give me a cup. Tlatsa lebekere le jeke. Fill the jar with water. Thank you ngwana.
God says, Abraham, I will bless you. Made the blessings. Therefore, the blessings. Blessings. This one is God and blessings. Abraham. It's Abraham the cup. God says, when I bless you, others. Others. When I have blessed you, others, of which it's your relative, your external family, your lineage. I'm blessing you, Abraham. And then when I've blessed you, automatically, your lineage is now being blessed through you. Now, blessing. Even that one you do not consider. People, they do not know how to live with the blessing, or the meaning behind living with the blessing. Now, one thing that makes us to have problems or situations, of which is something that God did not want us to live with. That is why, to show that God does not permit us to live with money, He says, barter then with money for blessing, for the blessing. Give, blessing, and in return I will give you a blessing. Exchange. Barter. God wants us to remove ourselves from living with money. That is why that is why He says, pay tithe, so that I pour out the abundance of blessings, so that you survive and live with blessings. This is powerful. Enkosi. God says, give me 10%, and therefore I will in return give you a blessing. A saved Christian, he will therefore, or she will therefore says never. Unoche. Let me aid you. 10% take in. Ushumi hintoni. 30%. Asikhonolo fatso tla utine esenyi utistage na utla ngwanaka. Sikhonolo fatso. I can that. You see God. 10%. Issue. It's one only. Do you see what is here? Kindu. Kipeo. Kitaku. Apple. This apple. Mudimu. God apple has created an apple, and together with the seed. Halona. When you eat an apple, there is somebody who takes the seed and decides to plant it. That meanwhile he is eating the apple, the seed must generate another apple. 10% issue. It's a seed. It will generate another 100%. That is going to generate another 100%.
then 100% then we insert 10 peo. And then in that 100% you take of the seed and bring it forth to God and plant it. And the person that eats an apple, Tibango sona skabatso. Ya ka ita ka keke. Ai twa sabanna. Batho ba batho. Vous êtes un peu. Vous allez peu. C'est qu'il a plus qu'un style. A black person that is seated next to you, he's eating an apple together with the seed. Tomorrow, the apple is no more. Together with the seed. Then, apple happen. Tonto lo ikupa. Obandi enda hana peo. Emu generate lang apple. Alike la panya panya. Nsebeng. Aka bana motho apanya panya tse ke molotsa. 10% issue. 10% issue. Ke peo. It's a seed. Giving hofana uknikela ke peo. It's a seed. O jala ntate modimo. You are planting to God. Akore ke kwala. Let me conclude. Job. Uyobi. Bible. The Bible says every time wonke amaxesha inere habana ba he ba qeta ho celebrate. After his children are done celebrating, what is your sacrifice? The Bible says Job will do sacrifices. The same thing. Job is planting. Kuthixo. Ake ezi. He will plant again to God and eat others. Plant to God again. Now, the time Satan came, dilapidating everything that Job had. He was certain that he is done with Job. Only to find out when Job had money, he was planting. That is why. But to go fail. All people, they were certain that Job is broke. Only to find out that Job, he is waiting for the season of that thing that he planted to God should offspring to him. Two things.
ezimbini kapa tse tharo or tse zintathu bana ba Modimo ba izinto sa di etseng. that the children of God do not do. Ya pele ke bosome. The first thing is paying Ha le time. bontshe bana ba ka. You do not pay time. Ene bosome And bo time tla etsa life ya be miserable. can make your life O become tla dula o miserable. sena tjhelete You'll be broke because wena o jelella le peo. because you are eating together with the seed. Ke a matla motho ya jang pone I want somebody that can eat le seqo. Ama lona le iso lona le seqo. Ke le bona ke le shebile. Lona ebile le se hlafula bile lo se mo mona ntso mo. Ke rata le tswaile na le seqo tse. Now, I'm going to show you where the problem with your How do I make finances appears. Job Job a ipela ho ntate Modimo. was bekela ke kuThixo, O tithe paying tithe, nehela ku ukunikela ipela ho ntate Modimo. kukuzibekela kuThixo. Mara le yetse. But you do not do You that. don't give, you Awunikeli, don't tithe. awubhatali Ha ona ishumi. ntho e etsang. There is nothing that you Now here is do. the thing here. Nansi into E ke ratang. Modimo endithandayo. itse ke tla thibela ditsie. uThixo that I will stop the Ke insects etsa seng. to not dilapidate your crops. Now qetile he. I'm done. Ke kopa bo brother ba bararo ba tle kwang. Dicala 3 brothers to come to me. Ai wena brother ba bang ha ke sure ka bona. Tonkwa. Izani, Mama. stand here. Ke moya wane o ditshile o no re ngwetse o Saul. Is the evil spirit that was sent to torment Saul, Ke ba Maleke. is the Ba ne Amalekites ba re ngwetse o lo senya dijalo tsa bana ba Israel. that was sent to dilapidate the crops of Ke the ditsie. Israelites. Is the insects Tseo ntate Modimo a reng ke tla di thiba. that God says, I will stop. Now here is the thing. Nansi into ke. Lona le tsi You do not know. lona. You do not know. Nowadays Kula ha maxesha, re sana ditsi. we do not have insects or grasshoppers. Nowadays Kula ha maxesha, re sana ha re sa lema. nowadays we do not plant. Nowadays ha re sana ba Maleke. We do not have the Amalekites. Mara mpotse ba Maleke ke bo mang? But ask me, who are the Ke Amalekites? me e ditshile. Is the evil E spirits nkang tjhelete tsa lona. that are taking your money. Jale ha le tshwere tjhelete When you have money in you, le etsa so. nienza kanjena ke. Contact. Wena o ntate Modimo You are God. o thibe ditsi. O thibe moya o ditshila You must stop the evil Uthibele spirit. ba Maleke You must stop the o Amalekites thibe ditsi. and stop the Now, lona le locusts. etsa tjena he. What you do is this thing. Ha ke le beha mo tjhelete tsa lona. Nibeki mali yenu emabeleni. Ha o qeta ho kgola After you are being remunerated, ha o qhoshe you will therefore brag. ntho tsamaya o patala. Ubhatale ke. O rekela bana dieta Uthengela abantwana isihlangu. o ja tjhelete ya hao. Utye imali yakho man. Wena Wena ke o etswa ko re fela ha o tsebe wenziwa kukuthi awazi hore ho na le ditsie. that there I are mean, evil when I'm spirits. Ritsila- There is an evil spirit. Ho na le ba Maleke There are Amalekites ho na le ditsie. and the locusts Tsa batlang that wants ntho tsena tse o nang le tsona. these things that you have. And dintho tsena And as is tsa zinto batlang ho senyetsa. that wants to devour Modimo a your re ke things. nna ya ke nna di laolang. God says, I'm the one that is in control. That is why ho Go. Malaki Modimo re In Malachi, God says, nna ke tla thibela. I will Le stop. utlwa part eo. Modimo re nna God says, I ke tla di thibela will stop ditsie tsena. the locusts. Ka mantswe a mang
In other words, God knew everything you is kuyo yonke into oyibambayo. There are locusts, there are Amalekites, there are evil spirits that wants to devour the things that you have worked for. Ukhona ivileyo. God knew that there are people, there are spirits, there are witches, there are devil worshippers that wants to devour everything that you have. Now God says, use me to stop these things. Use me. But prior this, pay tithe. Pay tithe. So that I'm able to stop these things. Retebo shate. Hai. And God therefore says, use me. You will be remunerated at the end of the month. After you have been remunerated, sons and daughters, bayithathe bayifake kwiiphesi zabo. And kulo mali yakho kuneshumi. And they would look for a pub. Look for a club. Ugamjonga cel kwakho. Someone le sono tjena ntho e dutseng pela hao. Gale etsa biri maru. Lona le bapa. Modimo bare uThixo ke athi king evil spirits. Nkgono fela tje. An old grandmother. That's a sniff. Ochaya is sniff. Ka vest ya ngwana. Ge vest yomntana. Le ka ende pene ya monna hae. Nkgono bare kwenelo o qoshitse fela. Guelo, you are bragging. Ka tšhelete. Usanda ufumana imali yakho. Nkgono bare Nkgono bare yena phela monate yo. Umakhulu athi lo phila kamandi. Nkgono bare ka mo bontsha. Ndizambonisa ke mnake. Abare boya. Modimo bare nkgono era bare boya. Lo mama athi moya umdaka. Samomo sinyetsa bohlale bare mo fela. Zamomoshela. Moya o ditshile. Modimo bare a ke sa uthiba. And God will therefore says, I'm not going to stop the evil spirit to attack this person. An evil spirit will therefore take this money. Utbone lo that was dancing. Atika weka September ingenela. September ka mo calendar makareka. Ya luna. Atla omeletse ka lukula la gale. Sare kere kana September go tla thaka o rapela. Ntho tsa di a luka. Nna ngwana batho. Mna ke be oli. Modimo wa ka ke release a blessing. That Modimo ba yo ha ka ithola o gutlela biri maru.
Dr. November Mthandazele kodwa uThixo ke athi xa engayifumana le mali uzabuyela pha emva. Obaniyo. Because this one, Hatsibu unseva. he is unable to bribe and to serve me. Long bribe. Ore nna ke mo katele dintho tsa. So that I keep guard of his things. Babang habajiri tšhelete ka birimaru. Abanye abaki mali yabo by going to the taverns. Betšhaba ba etsa bana ba bona a spoile bana ba hae a ba spoile a ba kenye sekolo se twiri a qeta ho patala 40,000 university nthwana a qeta ho kena selemo fela a ba roledi ke batla go gana di-taxi tsa Taflacht ka nako tse re patetse 40,000. Abanye ke amfundisa umntana amfake isikolo aye ku-university abhatale 40,000. Kodwa kunyaka wokuqala umntana athi ayibhatele 40,000. Uyibhatele lo 40,000. God did send a locust to eat your money, but you are not going to benefit nothing in return. Ask me. Give me a cigarette. You are certain that you have paid. You even went to ask for a loan. La mntana ke angene nzenji. Zimbethile ke. Shapi. Asapwe ki sigareta shaupe ki nyaupe. Ibila sa tsebe ntatare kana ntate no go bona ka we. Asa tshwantsa le ntatai. Are konje baba wena ngibani na. Maya mkhanmele wena eyigi. Ke ntatawe oh excellent for timer. Sex up. Shapi. I want to show you how we eat the money that belongs to God. Somebody will find a concubine for that money. Nalinyati tsa sa bapale. Hona le dinyati tsa sa bapale o tshwere se ke research. O ntse fihla o bapala mo o ja le yona ya modimo ntsa. Let me show you. Ke go pa example ka wena hle ntatwa ka o tla ntshwarela wena o mohlala o motle tlo ntatwa di tavern ka mane ka phase 4 tlo tla ntshwarela o motle tlo etsa mohlala ka wena ke rata le motsamayo wa hao a bona na le tšhelete o ifuriletse tlo kwa botsa ntatena o lutse bokae ka saving a kwetse saving o tletse lutse bokae 25,000. Ulahlekelwe yi 25,000 kwi-safe yakhe ivaliwe. Balo ba rumela moya. The witches sent the evil spirit. And God approved for that evil spirit to go there. And the evil spirit took out 25,000 in the safe that was locked. 10,000. I was making an illustration. Tell it. Imali.
The reason why re na le mathata a tšhelete The reason why we have financial problems gore ntate Modimo o tloeletse dintho di je ditšhelete tsa rona. is because God permitted the locusts, the Amalekites, and the evil spirit to O reke take out TV, our things. o reke TV. Utenge i-TV. Ha o tšhaisa fumana ha e sa light. When you get home, you cannot on it. It's no longer working. Botsa dutseng pele ha hao. Ha e sa light ntate. Ha e sa light. Tlo ntate. Nna ke sebediswa ke Modimo. Ke ne ke rata ho reka TV ya ka nakwana ya Spono ke sa sebetse be ke ona le motho mongwe a tlang o nna ntekisetsa TV be ke mo patela ka tšhelete ne ke rekisa matekwane ke dutse fatshe ke sa sebetse ke yone ne ke tlo neela ka yone kerekeng e se le hore nene ya laeta nene ya laeta and e le ntšha le mangolo a teng motho a nkile E le ntšha. ee ntate Monga wena o fila le mangolo. le mangolo E shwa. O reke TV. O reke fridge. Ke la bona mamati a di rak a emetse. Bena mamela molaetsa tloela ntho ntse yes. Spirit Umoya. The Bible says the Israelites became poor because of the Midianites. And God permitted the Midianites to make the Israelites to be poor. Look at the old grandmothers that bewitch us. O latang 25,000 ka tšheleteng ya hao salary ya hao but still today ona le batho ba santse ba sokodisa o ntsha bošome le ho neela and that is why Modimo ba re okay a kra le batlo ntsha ho nna mara le tla ntsha moyeng o ditsile a kra le batlo ntsha le tla ntsha ba Amalekeng na ntho e ke ratang ya ba Amaleke ba tshwana le disangoma wa bona Satan nna ke a morata Satan Ntate ke a morata ma. Tlhapise matsohle a seng kgatsela seng ngopotsa motho nkine ka jwala le. Khale re tsamaya rona lefatshe le. O sune motho a qeta mosuna o tshwantse re. Snifisela se kene ka molomong. Hallelujah. Mameleng ke kwale ke re ke a lona ke le tlwaele. Nna ke ruta tjena mara di nnete tsaka ha o sa di nke le hlong ha ke tlo di ruta ke le serious. It's up to you. O rona na ke a joka mara ke a ruta. Now here is the thing. Nansi into okay. Baloi witches ba tshwana le mathue le moya wa bosangoma. Bafana with the spirit of Sangomas. When we want you to be saved, to come to Jesus, accept Jesus as your Lord and Savior. Those who want to accept Christ, may they lift up their hands and you'll be saved. But umoya obusango baza ebusuku abo makhulu they will show you beads xa ungasithathiyo uyafa. Batho ba Modimo ba ba kae batho
Babangaphi ke ba bileng abantu disangoma kankane that became sangomas by because Satan force? yena a batla ntho wena ha o kope permission wa e etsa o e nka by fire by force. Number 2, Satan ha o batla o nka kankane ke ba baka batho ba ileng disangoma ha o re kopana le yona so bohla ha ba qetile ba o butswela le moya o mongata fela re no bohla. Now here is the thing, rona re a kopa re kopa le tlo nehela re kopa le tithe. Satana ba re okay ke a tseba re ha ba tlo etsa Satana ba ntate modimo ba re Satan inke ska ba ikopa ke re wena ke a tseba ha o kopa sa mo elata utlo motho sa re ana tšhelete ke a tshwara mara ke tse o e tsala a e lahle e a nkuwa. There's a difference between tšhelete e reng e lahleile mare bohloko e fihla stageng sa gore ha ke tsebe e ya kae. Tšhelete e lahleile is something else. Tšhelete e lahleile is something else. But there's a ha hona ntho e bohloko jwalo ka gore ha ke tsebe e ya kae ka ndi nkwa ke moya o ditshile ene ntate modimo tlweletse gore ba enke ba lo e ba enke ana ba enka hle e ba enka yo le metseng lona le bangata tse ba enka. Okay, man wa Blue Manta. E tšhelete e neng kua ke baloi hatla ke mang gape ya na le bothata ba tšhelete e lahlehang e nyamelang phamisa ska la tshaba Kubanana ngxaki yemali enyamelayo. le bana le bothata ba tšhelete e sa duleng. And even somebody that has a problem with his finances ezingahlaliyo. Se ke le thusa ke etsa tše se ke le thusa tlonkwa maphuthe wana a ka iketsa bohlale hampe ba tshaba o ema maphuthe wa ka. Emma, we listen, we don't judge. Ba ntse ba ema mamorao go tlalang ditulo o neneng ke le bitsa wena ya o etsalang ka yona mama khone ya swara tšhelete maga ke bole ke tsang ka yona o ntsha bošomi ntate wa nehela uyayiphatha imali kodwa akayazi ukuthi iphelela phi akabhatali ushumi akanikeli nonikela. wena o usala bakane wena ayiduli ntate moruti mana o usala bakane ne a skisi ntse go tshwantse ayiduli ntate ayiduli tšhelete ayihlali imali kuye. wena mophuthe wa ka Dedi nna ke na le bothata fela ba batho ba sa mpataleng. wena na bothata ba batho ba sa pataleng. Next ya le nna ayiduli ntate wena wanwa sometimes ya o ya mo Sela to suguditsa mo nanda de mogudina lo la tlha fela ka pokoto e la tlha fela be ke ipolela ena ke lo ka motla ka se ka yona ka gore ke tlo etseng ka yona be e be la tlha fela ka be pokoto la tlha fela Ilahleka nje isepokotini asixelela ukuthi uzawuthenga umbane ngayo. ayiduli hona ntate moruti ke wa tithe ntate ke rena ke tithe ntate moruti ke qetetse last year o tithe akabhatala how no ishumi. tithe ono sina ntwe inentse lahle ne sa lahle ne ke ntse stop order banki so ana kwala ke tsebe na wa exercise no ka rabe simple Satan o batla access. Satan wanted access to your money. Like he has it now. Uta dato nto ore. Are pele hana ntsa boshume enesa lahle. That mutisa tukala. He didn't have financial problems. But he stopped paying tithe. That's when the problem came. Yemali enyamelayo. ayiduli ntate moruti le ka banki next Unsa boshumi ntate moruti
Ayihlali plana ho kuye bona. nasebhankini. Ke ntse ke plana hore ka bench le tle ke e fetise straight. Rakgwebo. Pastor Guna Gathetha. So give first time into Zagalang Mona because Ke first time. yeah, Ho etsahala eng? ke tithile tjhelete ka besadule. Ke first time. Yeah. E qala ho etsahala. Yes, Pastor. Okay. Uyayibhatala itithe kodwa kokokuqala imali yakhe iduka ebhatala itithe. Iya kae? Ha ke itse nna ya ka. O ntsha boshome? Wa nehela? Sometimes. Unikela ngamanye amaxesha kayibhatala ituke yona itithe. Seyiduka imali yakhe. Nna ya ka ya lahleha le batho ha ke ba adimile ha ba e patale ke a type ke a nehela. Kerekeng ya hao? Haholo. O kena kereke somewhere? Ke na ke ga ke Rustenburg. O qala ho tla mo? Ke qala ho tla mo. Okay. Uyayibhatala itithe kwicawe yakhe uyanikela kwicawe yakhe kodwa qha imali ayihlali kuye. Nna ya ka e fella dikolotong. Ke ne ke thaetsa pele no tjena e fella dikolotong fihlela ke se ke sa kgone ho etsa niks. O kena kereke somewhere? Ke kena kereke Welkom. O hla Rustenburg? Ke hla Rustenburg. Wena o hla Welkom? Kereke ya Ntate Ngwenya. Oh. So ya hao ya o no thaetsa pele. Ne ke Ha o no thaetsa thaetsa pele ne ntse lahleha. Ne ntse nyamela. E ne ntse sa nyamela. E ne ntse dula. E ne ntse dula. Ntate? Nna dule ntate moruti le nna ke tse ho etsahalang. Ke dikoloto. Ha o betse? Ke betse. Wa nwa? Ke a nwa tate. No. Ya mo. Ya mo ne ke a tswa bile teng e sehloang mo. Wa yona lo e rota. Wa nwa wa rota, wa nwa wa rota. Ntate? Ntate ka nnete a ke bone ka nnete. Ya ka ise. Aya ka nnete ke. Wa nwa ntate. Next ntate ile ne ke nwa mara ke sa. Marule sexy je ka mohlong. Ka nnete ntate. Oh. Wa thaetsa ntate ka bonehela. Ntate ka nnete a ke thaete ntate. Wa tsamaya kereke? Ne ke tsamaya a ke tsebe seng ke ntse le go ke dule o isala eng ka bo se ke fare. Hai mara baloi ba thabile wa tswa. Kore ha o thola ha o batla mosebetsi baloi ba re ha kampa o thola. Kore baloi ba rapela ba re ha kampa o thola hore a tlo re sebeletsa. Kore ha o eme ka pele re ba re tswana le ke le ba modimo ke thotse mosebetsi le bana ba ntse ba re ya leboa. Re a leboa hle. Re a leboa. Re tlo itholla tšhelete ya hao. Next. Ntate moruti wa sebana ntse ke tshwana le memane le nna ya ka ntate moruti ha e dule mafelo a kgwedi tsa go ka 3 days fela tšhelete ka ebile ne go le bohloko ba teng ntate moruti ke a nehela mo kenang teng. O nehela ka bokae kerekeng ya hao? Ya se tšhelete ngata ntate moruti just 10 ranta kgwedi le kgwedi. Ke pele nnete fela ntate moruti. Nqeta mpilo na. Tumpa ke tswa fa le botsa fela ba ntse ba re ya nehela le nehela ka bo bokae. Next. Nna a e dule ntate moruti. Ha e dule? A e dule a fihla fela kgwedi ka 25 ke gola ile. Ene nna ke enwe ke tsuba fela magashi. A ke bone tswele pele re ke se Wa thaetsa wa nehela? Ne ke nehela pele ka body ing ho wena mo ntate moruti body microwave di wale set di account ke di. Ka nako eo ha o no ntse nehela o no etsa la mo phela mo. Ne ke phelela hantle ntate moruti. O no phela hantle? Ya ntate moruti. O botlela tla kerekeng? Ya ntate ke la ka tlola o tla kerekeng ke le mo tse tharo ke tloetsiwa ke la ka hlokola ke ngwana wa 18 years ka e kutlwa bohloko ka ke itulela ntlong mana e sale ke dutse ke bona le qala o tla ka shikule. Ya ba baloi ba fihla ba se ba inkela tšhelete. Ha e dule ntate ke tlala fela le ka tlong mara ke sebeletsa tšhelete bo ma 6000 ka kgwedi. Ke tlala? Ya ntate. Next. Ntate moruti ke rata o leboha sebaka sena nna ya ka tšhelete e fela dikolotong ntate ha ke bone ho hang. Ha ke batlo bua mashano pela sefahleho sa hae. O hla kae? Ke dula mona Phahameng. Wa thaetsa?
And awukhupha umnikelo but andike ka tithe that amount uNkulunkulu ayifunayo. Or you tithe yo. Andike ka ikhupha tithe. Tatumfundisi. Yes baba. Iyangiqaka le tihlala ndodwa. Uthena uthetha njengami. Kidula kilimo. Udula ulimo. Kidula kilimo. Bana habayi. Koloya ka yebi, skutesa ka siebi, kipe theltela mara kibone na wetela nkatlo. O tsara bo bokae? Akere kipela sasa ye. Ha o tsebe ya kae? A ke tsebe dad. O dula o le mong. Ke dula ke le mong dad moruti. Uhlale yedwa akanabo abantwana abahlala kuye. Imoto zimile nebike yakhe imile. Imile dad. Okay. Apha we. Ya, ke mathata. Ntate? Ntate Mokotaka ai dule tšhelete. No ke fumane mosebetsi wa learners ke dula ke ya mane ke a faila. Ke ka o ke tlile ntate Moruti kopa mahlonolo ke pase ka di 23 no tshi. O batla mosebetsi? Ntate ko fumana o fumana ba batla sethututu ke kganna ka sethututu. Jwale wa faila. Ke dula ke faila. Ha re tla faila re be ka tšhelete. Tšhelete ha dule ntate o tla mo nkenya dikoloto yona. O yo gola ke a gola. Lo reka ja reka dijo mara tla mo ke bone shota ape. Wa nehela? Ne ke tla ha ngwe fela o ntate Moruti. Selemo se fetile. O tla ha ngwe fela? Ha ngwe fela. Ntate Moruti. Na ya a re tle re ikale ka hore ha ke ntse boshome. Nna le partner ka ke tsebe na wa ya dutse mane ka pa ke tla ma ba mosele o go samfe. O tla me o etsa? E khathatsa matla ntho ena ntate Moruti re na le o tla me o mboetse jwang? Ke kapa ke khutlela ntho tsa bo moseleku ku ka ke sa go kwisisi one bothata ke ba lelapa ne re na le bothata ba tšhelete ka tlung ka mana ene ha re ntshe boshome re le babedi jwale ke bona dutse fatshe ke sa tsebe na yena o sa le shapo kapa o sa le shapo ko ha e dule tšhelete icon ene wa tseba ntho e tsalang ke ntate Moruti ne re ke la ba ka change mosebetsing ka re ke kopa ba se ba hlotse ba nkgodisa ka kgwedi ke bona ka re ha o gola ga le babedi e ya mabakeng too much ne so ka bona gore e re ke gole ka beke nna ke kwale mabaka during kgwedi gore month end re kgona go kwala dintho tse serious wa bona ntate Moruti mare ke hlokomela gore e ka go ntse go tshwana fela go ntse go tshwana fela I do still e bine ya a mona ke batlo bua maka ga nehela ntate Moruti mare ha ile boshome bona heo a ke o polona mokile ga bontsha ka letsatsi leng ntate Moruti o bua nnete ntate Moruti jwale ha ne re tla nehela no sa dila se ka December ntate Moruti re ntsha 5,000 ebile re ntshitse e le seng a sa nahana gore re tlo ntsha nkutlwa fela ke go yena monaka ke kopa re fe ntate Moruti 5,000 monaka a thaba ntate Moruti a thaba balla a re mosadi wa ka sa le ke batla ntwe jena gore o e bue ka molomo hao gore re hlole Satane because haholo ntate Moruti ka tlung Satane ke bona ka o sebedisa nna haholo ka dikoloto because why mme ka tlung house na nix ko ena o tshwarang ke stress bana ba lela ho wena ntate Moruti so ntate hangata o ya ho yena o batla tšhelete mara ha tšhelete a sena yona wa traya jalo ka mme hore re ke tsamaye ke ho mme mamang o tla mpha so ke bona ntate Moruti nna ke tipa ya haholo ene ke mothagata o nehela so Satane so nna ntate Moruti ke be ha qeta jotsa monna ka hore re ntshe tšhelete o ga e ntsha ntate Moruti ga e ntsha cash ebile ga thaba ntate Moruti re ntse ka ba kalla ka ta ho lla mo ka ntate Moruti ke nahana hore this time ke tsile dikoloto because engwe ntate Moruti ile ke ile ga e ntsha tšhelete ya 5,000 ha re ka ga patala le dikoloto tse di ma modimo a re lwanela ga phela hantle hore batho ba ke sa ba patala ntate Moruti if la ebe o tla ka bohale ana khona ikokobetsa for nna la ke mo jetsa le baka na khona go tlosisa mara ke sa mo jetsa ka tsela gore ha o ntsha ha ona di change tse bileng teng jo ntate Moruti wa ba wesa jwale Satane a lwana jwale ntate Moruti
Yo ya 5,000. O ile a ba worse ntate moruti. O ile a staka ho tloha December tse. Tsona tse re tswang ho tsona tse. Wa ntate moruti o ile a staka wa staka. Le wona ga ipotsa re le tsena hore jalo ho etsa etseng. Monna ka re fanne ka tšhelete e kana kana o bese ke le yena ba ntjotsa ba ga mosadi wa ka sa wa ga satana o jwa ha bona e ka re la nehela. Wa lwana ke ntate moruti wa bona for obane pakeng tsa ka nna lena ke nna dikolotong haholo. Mare jwale no o go hlokisa tšhelete ka le babedi ntate moruti hore re sa kgona hore re ntshe la ile nix. Le re etsa mona. Le entse jwang? A ke le tlo nkopela. Le entse jwang? Le entse jwang? Nhlalosetse le nqoqeleng le ba kae? Ke tsile. Ga ga hata ke tsile. Le ke tsile. Ba ile ba re kwatisa. Ba ile ba re kwatisa batho. Tšhelete e ile ba entsa yo ntate moruti. Lona batho ba qalang ho tla isa le yena bua. E se le baloi jwale. Abaqala ufika asinguye othethayo ngabathatha bathethayo ngaphakathi. Bangata re kopane ke ba dizono. Ke ba motswalle wa hae. Ke mosebetsi ma sebetsa monna. Ke mosadi mo mosebetsi ma sebetsa. Ke motse ntate moruti re kopane. Ba ile ba re kwatisa. Ba le kwatisa ba ntse 5,000 ile bula mamati. Ile etsa? Ile bula mamati. Ya bula mamati jwa. Tšhelete ya ngwana bona e ha isoko. Ko ntate moruti ha ba sokole. E fast. Le no just fela ke delay. Mamelang he. Delay. Now, ke go jwetse le ntse. A kere ntate moruti wa tseba ngwana la le malaloto. Ngwana o ile a le malaloto a gaola lotu ke koloi. Wa tseba ka lotu la tenne o le fumane fast haholo. Ha le ke batho ba ngata ba nkina ko eno e ka ngwana ha yo gawile lotu accident. Jwale ba applyela ba batla lotu. Hona le this rabara e o e kenyang pele before o kenya lotu le la teng. Wa tsa ntate moruti la rabara ya teng ha re so e rekele ka mokgetlo le i1. Le no last week ne a re so e reke o tlo bona mehlolo e tshabang ntate moruti le wa modimo a be ile ntlolo di maphelo ba ha. Beke fitileng ke ne ke le pele no mimane ke lo batlela ngwana rabara because ya senyeya ya gawane and then ebe mo tlisa botlhokoloto. So itse ke fitla pele no mi ka ba sena yona ba ban referela to a specialist ke private company he mo ke ile mono ke lo utlwisisa gona ga ba re ka ifumana ho etsalang ba mplela hore ne bana le yona ne ke 15,000 rand. So ile 15,000 te re tla gona o e reka na ka okay fine re tla le ka o etsa plan ya hore ifumana ka tsela e jwa. Jwale ha ke ta ho zwa mo ke le tseleng I think it was 10 minutes after ke tloa mo ne so fihlile di robotong tsa national tse ke ba mfounela ba re ne monga pleke o re ga ba ga yo nka nna ka tla le ngwana anytime o tlo e fa ngwana re be re ya le ngwana mahala we fumane mahala and ha ba mo fa ya 15,000 te ba mo file ya 18,000 e much better so mo se ya lona ntho ya lona se lo modimo ba tlweletse ene ntho e nngwe e o senta te moruti ka mohau wa modimo ngwana o kenya rabara tsena 4 times a year every year. So ke ne ke counter tsentse le bantse mo kenya tsona ke 15,000 ne ke ne ke counter re ne re tlameha e be re spend at least 60,000 selemo se seng for the last 2 years ha ra ntsha le high cent mara ngwana o kentse dintho tsena 4 times a year meaning that's 8 hona le tšhelete kana ka 120,000 e patetsweng ke modimo isa patalwa ke gona total. This is powerful bazalwane ke kopa le shapele ntlolo ya sebaka se matso. Thank you Holy Spirit sabonga moya ngwe fapano ke buha re wena mo loki waka fapano
difficult mara modimo a le thusetse ha lona 5,000 modimo ba le thusa ha kana sure ke nana ntate moruti ke taba ya menelo e gale motho o etsa ke hona he ntate moruti papa why tšhelete tsa lona di nkwa a di Dizonibonisa ukuthi kutheni imali zenu zithathwa. It's too dangerous to not pay tithe and offering. So tšhelete tsa bona di dikwetse kapa le dinka le dinka kapa le dikwetse tšhelete tse di tsile ha re sana matla ha re sana matla ha re sana matla no re se beile la pile le e ka re ho thata re ba se ka ho thata ho thata le beile la pile ba le la pile le tshogetse ka ho thata ka mosedino ka motho ka batho ba mo kolata ba motho ba se mo fa chance ba etsa ba mo le sa yona ba re ba mo etsa ba mo dube le motho ba ka dikoloto amutuba maba go hlaga ntewa ba pampiri ya ya dikoloto e ka pampiri ya dikoloto lona ba le baditse monna tana mamesi ba le baditse Debts are spirits. Some of the debts is an evil spirit. And God permits that to happen intentionally. Because God knows that emalini yako, he does not benefit anything. So that is why he permits such things to occur. Wena bano ya khotho go le khwetsi ge ntse le kulela le thutsingwa leno le batla lawyer ena ke ya le goa le kula ke le kula le bua puo ena makula ma go tsebe English ba eme ka ntho one toloko fela toloko ge ntse hore
Toloko ba isokole ya lukula le ke tsa ka ga lutlu English le English ga ba sokodisa ka mmabomo ntse tsa bona di lokile November ga ba sokodisa ka mmabomo ho lokile November ho lokile ga sa be le lapile le tsofela e ka re bona ba sokola ha ba sokole batho bana ha ba sokole ga dira mo fere Thank you, Jesus. Modimo ye ke mo tshepang. Dintho tsa boloi di sebetsa ka moya. Izinto zobuthakathi zisebenza Le ngomoya. nna ke sebetsa ka tsona ka moya. Nam ndisebenza nazo ngomoya. Ke sebetsana le tsona ka moya. Senza jwalo hetsa di be wese. Ntate. Re sokodisa. Lo ya re ntho ba la hlehile ba re ntse hore ntho ya ngwana. O bana e bantsa re tšhelete di tlotswa. La ya re ne founetse monna ya mo jwetsa hore o dula o tseba hore kopa sa tsa mosadi wa hao. Di lahlile dipampiri tsa ngwana hao. Mare o kgonne o la tshwara ntate mare he ke la ka jwetsa mme ka utlwisisa fela. O lokile. Bana ba yo phela monate. Ga ba tla phela monate phela rona. Bulamlo. Mo kala malejwelane. Ntho tsona di sebetswa Gauteng kapa di sebetswa Bloemfontein. Le Cape Town. Yes. Pepper powder. Kana Cape Town e kae? Ikam. Ko tlotsi tsene. To anointi. Modimo ka ke mo anointi ka lebitso la Jesu. Matha o kala melejwe o di mathabanyana ma. O bue hore dintho tsa baloi di fella moyeng le di plane tsa bona. Then ha o qetile ye nngwe o bo shebela Cape Town. Matha Sabonga moyeng ngwe. Ke senya dintho tsa lona. Felle moyeng miriana ya lona kaofela. Le batla bona baloi ba kgona bona ho etsalang. Monna o tlo butswela manifestation e tlo bona mona. Ha wela fatshe ho butswela monna because baloi ba ntse ba le ka mona ba kgona bona ka ntle. Ke tla le tloela le utlwe ntho e ke buang. Mo kana go monna butswelang. The time the husband is blowing the powder. Ba fendi ntho tsa bona. Le ba file. Le toti. Ba ka hlotse. Ba le hlotse. Ba ka hlotse. Ba le hlotse. Powerful in November. Ke etsa? Ke powerful. Jwale. Unga pampiri. You take this paper. Ba ka hlotse. Mata go na fetile. Kana ka papadisa di roto ka tlo. Ne le batla ga ba padisa di roto bana ba modimo kana ka ba duba ka di roto Putante tsa lona. ga di phutha ga dinka Ka speed. ga dinka November ga dinka ga nka alles tsa gona ke dikolto tsa gona ga dinka Putani golta tsa lona. ga nka ga ntse ge ba ga hlotse o powerful in November Promise. Ke batla o distract me. Miriana ya lona o tla tsatsing ne. Ka. Le mametse. O tla tsatsing ne. Ke tla di distract ka sehlo. Le mametse. Le phutile ntho tsa. Le nkile dikolota tsa bona. Di phumule. Di phumule ka speed. Phumule. ga di phumula ga qetile Ipetile. Modimo ka re a leboha. 1 2 3. Ipetile. Kuba. It's amazing. 1 2 3. Lebaka. Le tlo ntjwetsa lebaka.
Le ba kae? Kana ke yona hlang kae? Hena ma. Itse sebetsa mo. Le ba kae ho yena? Le ba ketsa jwa dikoloto. Le ba ketsa jwa. Ke making tate lapeng labo. Kena tsang? Ke making tate. Ke making tate. Wa fumana le mosebetsi. Ke making tate lapeng la hae. La bona. Le sa batla fumana mosebetsi. Jwale a o thola. A o thola. O sebetsa kae? O sebetsa kae? Pelenong. Ke eng Pelenong? Ke Clark. Ne le sa batla sebetsi. So itsa sebetsa jwale tjhelete e le. Dikoloto tse ngata. Mentse o rabe le dikoloto tse ngata. Le ba kae ka palo? Bangata. Le entse o rabe le dikoloto. Le mentse jwang o rabe le dikoloto? La kena dipokole. La ba batla tjhelete. Sina yona ya dipokole. Le nka tjhelete ya ka dikoloto. Amang ka maoto. Le mosebetsetsa moriana. Le mosetsa moriana. Ntse moriana jwang o nka tjhelete. Re butsela. Ba mo kentse dikoloto ka o etsang ka o butswela. That is why ke itseng le tla di pampiri di dingole a kre ke a tswa lona le mmamele. Ana ke re le tla di pampiri le ngole dikoloto. Ne ke tseba why ke tsho jwalo. Di koloto tse di spiritual. Lona le nahana hore di ke dintho tse normal. Le mo butswe. Wa renga le mo butswe. Ba yo banya la bala ba dikopane. Le kopane bana ba ba tshwarisana. Ke ba bonesa ke dithongo ke dikhoto. Tla fela ba kopane. Ene ke a bona ka fumana tholongo re qeti. Ka fumana fela tholongo re qeti. Molokole na ke le tshabe. Le tlo molokole na ke le tshabe. Molokole ke tsile. Putanto tano. Montshe dikoloto. Mo phumule. Montshe. Sure. Tlo kena kae jwale? Tlo kena kae? Le tlo kena kae jwale? A tsile mosebetsi ona santsa tlo tebe ko. Ne sentse le ntse re tlo tebe ka mosebetsi. Ona tlo tebe kwa jwale. Ba mosebetsi ba tsa ba mo etsa plan. Ba ntse ba mo etsa di plan. Mosebetsi. Morera Cancela ntongolong. Cancela ntongolong. Ka speed 1 2 3 4 5 13 Sam. Le phutile ntatano. Bye bye. Au so tlaka. O bona wa twa kae? A tse go rapela. O bona wa twa kae? Wambon. O bona wa twa kae ntse go rapela. Ke bona batho. O bona batho. Le ntlwana mbi wa le sa tsamai. Wa le sa tsamai. Wa le sa hlai. Hlahang. Wa le pating. Wa le pating. Wa le pating. Wa le pating. November ona tlo batla moma. Ona tlo batla. Ne le sa batla. Sa batla mona. Entse ska tla ya le kerekeng ya. Ska tla ya le kerekeng. Le sa batla tle hona. Le mothibetse jwa. O ke fela mo rena ka fumana thuso te. Le eng? Bontate ba rona ke bana ba motho. Wena o eng ya hae? Bontate ba rona ke bana ba motho. Ke cousin ya. Ha tsebo wa moloi. O patala ba kae ngakeng ya. Yo le bile ga ka hlokaetse. O no mo patala ba kae? Mo fa 500. Molokole. Ntsanto tsa. A ke tsabile ngaka o shuleng. Molokole. Ata. Patin. What's my? What's my? Kopa tshwarelo here. Kopa tshwarelo tiki kopa tshwarelo. Bye. Ausi.
o bone ma sesi ke nya ntate ba gona ke bana ba motho o no tseba gore o tena le kare ya dikoloto ka baka la ke tsebe ntate bodi le a utlwana wena le ga utlwana mara e seng hantle a ngatisise o lo bokantse bophelo ba lona so nane ke re bone ho etsana motho eno o tswa patala 500 ngakeng ya hao mametse o na le tšhelete kana ka la ka ba 550 kapa 600 kapa 1000 rand sacrifice tsa because ha motho ya ngakeng a patala ngaka o sacrifice ka 500 for bophelo ba hao gore bo le bokane le wena jwale ka go deliverile tsa mo sacrifice batla tšhelete no kapa o batle ha ke tsebene o tlo sacrifice for deliverance ya hao le deliverance ya ditšhelete le bophelo ba hao totile okay nizomkhulula niyaphuma ningamosheli ixesha nizohamba situlo guys nizohamba nimosheli ixesha nihamba nizomkhulula andiva nithi niyamkhulula nizomkhulula andiva nithi antoni niyamkhulula usebenza phi lo mfazi usebenza Woodland basebenza Woodland esibhedlela usukulanga usebenza Woodland esibhedlela jwale tšhelete tsa di nka jwang re di ka dikoloto tšhelete ya bana ikadi le batla ka dimetšhelete ya ka ba tšhelete ka yo le bakae re bangata le mofutsanetsa ka dikoloto ya ntate ba a sa bone o etsang ka yo le bana ba hae ba futse so le entse le mosebetsa tsa moriana ba mperekisa moriana ke batla bua le lona le mosebedisetsa eng ka moriana le mosebetsa ka moriana le o nka ka moriana a lona dingakeng le patetse bokae bo ma 1000 so ngaka le file moriana gore le meetse jwang a sokole bophelong ba hae so le lona le o butswetse moriana one kapa le o tshasitse kapa le o butswetse mona ikena mosadi wa wa sebetsa ha ke sebetse no sebetsa kae ke sebetsa Mpumalanga me etsa Mpumalanga ke kganna di-truck monna ile meentse o kana se ditsela kwaletse ditsela le amana jwang le bona ka o ka di bana tšhelete balokole lokola tate ga lokola mama Mthebe dijonge ubona abantwana yo ndibona abantu abaninzi tata uyabazi andibazi Liatsamaya. Limulukulusi. 1, liatsamaya. 1, 2, 3, 4. Liatsamayile ne? Akutlwe le. re tsamaile Le amulukulla monna. ra molokole Wa ne le mofasiki. Wa le mofasiki. re bona ba tlo phela monate Le bona ba tlo phela monate so ke le mofasi. ka re mofasi Le motsamaetse ngaka. Le meetse ngaka. mo itse dingake Mulukule. re molokole So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuba. Oh. Ne ke re ke demonstrate gore tšhelete tsa lona
I wanted to demonstrate to you ukuthi imali zenu ziya kuphi. Why le yetsa tšhelete ya? Why le nka tšhelete ya? Why le nka tšhelete ya? Le mo jella mona. Le nka jwang tšhelete ya? Re ka ka ditlhare re iketsetsa ditlhare. Leza Re iketsetsa ditlhare. le bakae? Re babedi. Le banna ka ba basadi. Basadi. So le nka jwang tšhelete ya? Re ka ka biriya. Be le yetsa jwang? Biriya da rone. Ke re iketsetsang yona re ka kopanya. Kae? Re reka di chemisteng ra kopanya. Then be le yetsa jwang ha le kopanya? Re be ka mo butswela. Moriana o kgona ho lata tšhelete ya hae. O kgona ho lata tšhelete. O mo jella mona ba ne ntho tsa hae di atle. Ke jareteng wa go hlola. Ke jareteng wa le hlola. Le diphoofolo. O le hlola ka eng jareteng? Wa le mana le ntho ngwe le ngwe. Mo le go le. Sa meriana lo. Ha mo lokolla. Ukalusa. Le nka dikoloto nyane lo. Dikoloto tse ding di spiritually bohloki ba tšhelete bo spiritual. Mara tlo bo thusa ke tlo le thusa. Le qetile molokola. Qetile. Ke tlo le sorta le leme ka tsatsi le leng ha ke ka le thola pentse le nka tšhelete ya. Le a tsamaya. Tswa kuba. Please. Bye. Jesus name. O bona o tsoga? Ba babedi. Ba ba tseba. Ke a ba tseba ntate. O kala utla. O hlaka Rustenburg. Rustenburg. Le molokola. Le tlo molokola. A le tlo ntshukodisa. Ah, nna ke ba ruti ba Rustenburg ke lona. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. Le a tsamaya ka ba tsamaya. A go tlwe le reng. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. A go tlwe le reng. Le molokola. Le molokolotse. Le molokolotse. Le molokolotse. Le molokolotse. Buela ngodi. Le tlo molokola. Le a tsamaya. Wa le mo kentse wa le nka tšhelete ya hae. Le molokola. Le molokola. Le molokola. Le tlo molokola. Nna ke ba fa. Le molokola. Le molokola. Le molokola. Le molokola. A go tle le re. Le molokola. A go tle le re. Le molokola ka ba le molokola. Le tlo bua le nna. Le tlo bua. Le tlo bua. A molokola. Le molokola. Wa le nka tšhelete ya. Wa le nka tšhelete ya. Wa le nka tšhelete ya. O rata ona hela. O rata ona hela. O rata ona hela. Le nka tšhelete because o rata ona hela. Le botse isang to. Jwale le nka jwang tšhelete ya. Yetsa. Yetsa. Ya la hle. Ha ela hle e be le nkile ka bolone. Le tseka re wa la hle be link. O la hle bo bokae? 1.2. Boma 1.2. 500. 500. Wa di kgodisela tellana. Ka di kgodisela tellana. Be link ka tšhelete. Le bakae? Le bakae? Le bangata phutando tsalo. Molokole. Molokole. Mama, o bona tsoga. O bona tsoga. Litela molokole. Litela molokole. Litela molokole. Litela molokole. So why is that?
Le sa hlai. Ga o lo ka ya. Le inyai. Ga ba go tsa. Le ba go tsa. Ka le go petshwarela. Ha go pa tshwarela. Mo shebe. Ha go pa tshwarela ba ka kgethe. Wa le bona. Wa go bona. Ha go pa tshwarela. Bye. Bye. O bona batho ba ka. 3. Ke inya. Shobisa. Shomtsang. Ke bona ba ntse ba nka tšhelete ya go batho. Oh! Fantan di tšhelete tsa. E tla gore batho ba mo patala. Let's get on challenge. Let's get on challenge. Let's get on challenge. Then challenge. Then challenge. Why le etsa batho ska mo patala? Why le etsa batho ska mo patala? Re batla kwate. Le batla tsa? Re batla kwate tene. Le batla kwate tene. Tene ga le di business. A tene ga le di business. Le mo tsamela ngaka kae? We kwaletse. So le mo tsamela ngaka kae? Le mo tsamela ngaka kae? A ke tshameke. Nna. Le mama. A ke tshameke le mama. Le tlo bua le nna ne. Le tlo mo lokolla. Ka speech. Le mo tsamela ngaka kae? Le mo tsamela ngaka kae? Le tsabela. Le patala bokae? Le patala bokae? Le patala bokae? Le patala bokae? Gape nna ke patale le ka tšhelete neng ke tlisa hela di-customera ke re ko ngakeng ya gago mo lekole ke re fega batho ngaka o e kae ke yone o thusa o fa Sathandi ke monna kapa ke mosadi bitsa le tekatsi leo la ngaka le bitsa tlokwana mme wa ngaka wa e sotla ka mophutha wa ka yo ene ngwana ke mo tshaba fore mme wa ngaka a go tshabe sefebe sa moloi mametse emba lokola Thandi ka speed ngwana ne ke tswile bana ba bula mfanteni ba ntena ke yo ngwana yo mama wa ngaka mo lokola ke mo lokola ka speed yo ngwana o ne tsamaisitse le noga yaka o e bone Satan ye ngwana yo ene ha tsena yo ke tlo sotha le nene ke tla tshisa ditlhare tsa gago wena moloi ke wa ngaka ke tla tshisa dintho tsa gago yo batho ba Bloemfontein a ke le tswa mo go nna mama lokola Thandi ke mo lokola ha ke dira yana mo ska lokola tshwantse ba wa itse gore go dira yana ke go lokola tshabe ngaka to ya sefebe sa moloi wa gago moloi twe Satane ha go tshabe ngaka to ngwana a sisa no ga pelo ntshwela ntshwela a ke hlale le dingaka tsa balloi motlwana dingaka a ke le tshabe dingaka mama wa ngaka ba phuthe wa ngaka ha o tlhola ba pana o mo lokolotse nka dintho tsa go fela lokola le bana bae lokola everything a ko tshabe ngaka to mametse ka speech Satan go go bolelle pele ke tsamaya yo ntate wa ngwana o ga gage o ntse plana go mo rekela koloi Satan mosadi a sa itse go bolelle a re ba tlo utlwa diphiri tseo ngwana e foko fela o thotse mare ke re le ba khae ba sa tlhotse ba tla mo gonna ngaka e re ska la hlola le ya o yena le ba ke a go ntse le re my grey bosh yo molokole a ke sa batla go le bona ka speed
Tswa. One. Look at Leo ya green wa selelo. Le feditse. Tswa. One. Look la batho ba patale tshente. Look la tshente tsa. Batho ba sebetsang le yana ba ba kae bana ba tle ho. Ba ba kae? Molokole. Tsamaya. 1, 2, 3, 4, Pheko, 5. Kuba. Qetile. Tlele pampiri ya hao. Ya dikoloto. Etsang pampiri tsa dikoloto. Qetile. Entse pampiri ya dikoloto. Entse pampiri ya dikoloto. Lamlogol. 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 Kala ntsenyetsa nako. Eng? A bolokol. Le bagae? Ga bangata. Le bangata. Ngule. Nyamkulul. Nyamlogol. Nyamkulul. Nyamkulula. 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 Ni hamba kuya. Letsamaile ne? Letsamaile. Letsamaile. 1, 2, 3, 4, 5. Tusandate ke bo maundi ashara tsengana. Kongwa le bagae ho yana. Le bagae. Le basadi. Le bagae. Re 4. Le 4. Le tsamaya jwang lona basadi ba 4. Mpontshe le tsamaya jwang. Nna ke di bona. O di bona? Itsa utla fela hore o di bona ke a so thaba. Guide kolto tsa le monna hao a motho. Wana di bono we. O mmona le di bono tse kgolo. A ke mme ke mosha. O motjha. O ousi. Ke tsamaya le batho ba holo ba botshabeng. Jalo lo elang o butio. Motho yona gale ke fitletse go bona mo. Ka ba dulang ka Fees 9. Ke tla botshabeng. E ntle ka bile nna hae ke Lesotho. So motho gale ke morata. Okay. Hampatli. Ha o batle. Ana sa sebetse. A ke fihla mo. Ka mo fana le pijo ntho e ke re ke a iphekela dirupi kae o shebile mosadi wa o no mo phetlala dirupi ke tlapile ka moriana o mo phetlala dirupi o tlapile ka moriana ke qepezitse ha monate ore a tse ha ke rona rata basadi a ntsana bojwala so wa ba tshaba no ha sana ha no tshaba basadi ka ke pelo ela tukutuku ke sa sebetse. So ngwana yo bolawe ke mang? Ke nna. A ke re o ne le Scotland. Kgwedi le kgwedi ke party mo. Ke a pota ntatwa thank you. Ke ena mangwane. Ngwana teng cover me my Lord. Cover me my Lord. I cover
Nsambu shume linehele. Senjwale tlapanyapanya. Tlapanyapanya baloi ba inga tšhelete. Modimo thusitse otle. Wena ntate Modimo le thusitse le lona. Okay. Okay. Bontate bana ba dule fatshe re tla di etsa ntho tsa bona. Moloko le bolaile ngwana hae. Ba dudisa mfatshe. A o sena se tletse moloko le o sena se ka tsamaya. So le molaile jwa ngwana. Ka moriana. Le molaile. O tswile e le la bone. A tswa furu ngwana hae. O na tsa maskolo Comtech. A tswa furu ga dumisa ntata thewe. Ka 11 ka ngwana bo a founa re ngwana a sa utlwa. Re mo kwetse setsebetse. Ba tla ngutlusa botlhokwa ke re o rata bana ba lapa lae. O rata mosadi bana. Rona re shebi re di ka ka re rape re ne di. O ka mosadi wa. O teng mo. Mama o ka. Tlo hle ngwana ka. Ke ngwana lona a hlokaetseng. O na le lemo di ka. O na le 18 years. Ne le kena ke re ke ka mos ke o tseba. Ntate. Bane le tlwele. Ha re le ga dula fela. Le utlile ho thwe ngwana o hetsaetseng kae? Ula tswa fela sa utlwe. Itse ha ke re ke motlisa kwano kha ile hore ngwana bone o wa ka monyane. Ke ngaka ya setso. A ba re ke tla qabana le badimo. Ha o re motlisa ho nna. Le kena ke re ke ka bele o bo dumela ha ngaka e re le tla qabana le badimo mare le kena ke re ke ka. Hanna ke mare ntse le di dumela dingaka. Ntse le di dumela ha mona te jwang. Ba bang ba lona hantle ntle le mathuela empa le dutse ke re ke nyena ha ke. Ba bang ba le ikentse fela ka le police ke bua nnete. Batho ba ngata ke mathuela mona that is why ke re ke ngwe le ngwe bua le ka bongaka wa ya ho yona because if o ne le mopholoso no ke kwa ya di ke re ke nye bua ka bongaka. Ya ba ngwana lona o re if le motlisa ho nna le tla qabana le badimo. Ntate mo. Den la moisa. O misitse dingakeng tse tsa haetse ka sa tlerega. A ba qeteletsa hlokaetse. Wa ile etsa hore a ska ba motlisa ona. Re batla hore ba mamele dingaka tse sa bereki ba jile ditšhelete ba mo dikolotong le tsa ngwana o lo bona o shwileng. Tsantsa re o kota khadi 3000 tsa dingaka ka di maisa re mo isa brand for tongakeng e sa berekeng. Mare yona ikotsi mare yena a mo berekela next one. Re mo tsentse le thokolosi. Ngwana a sa mamele bokgotsi ba gagwe a sa mamele next la bala qeteletse le molai re mon ai tlhapele no re monwa madi re monwa alles ka sna next madi a sna le metsi mmeleng matshwafu a disiki ka fe tsatsi le leng ka tsoga a shwele tata ga re itsa re wa o ikopa msetsing o batla pele no ka shwa go ka lo na kwa tata ga monana ka re mo tsaya rona re sa batla tlo mmona and ha mmona le mo share o mmone ka le kaseng le ba ka yo ntato re ba re 4 ke o jonko o di bono ke nyatsi ya ka wo ke monna ka wo le o ba re tsamadinga ka le Sotho monna o ke nyatsi ya mara ena ampatla se next le na mara na ke mitsa nyatsi ya ka because ka morato wa mona motho ya yes o mo shebelele nga theogelo se bono a ba re kuwa miskat yo a ba nketsang ke re ke ema gating a chase ke mo shebile ke le ka festere ke sweet ha shebi so se shebile mosadi wa gagwe ena ba tshwanelana ba tshwanelana ek mosadi wa gagwe o na bereka mo ntse mo tro a bereka Woodland le khwale le modirela Alice monna teng a tlisa TV mo wena November a se bereke sosi se rekisa matukwane wa zamaza o tlisa TV o reka TV ka shelter matukwane o tlisa go we re motiba mo tsele re a rekisetse batho ba bangwa gana wa le sa account wa etsa a itlisa mo wena a go tirong ane wa macrowave o motonna wa 5 a kitsi bukae ka ditsene re bona koli ya we tsena kwa le lata ha ya no ra motsena ne re sa motsele go tlhogo a o rata no yana o itse tuka wena ana ntsa ne hela yalo bophelo ba bona boleya rona no bole monata ke re na khone re bana ba di party di KFC tonka kgwedi e dile wa tla ka tsone no ha thola ka lotu so se Langville Park bla Bloemchair o tlwal phase 9 a re Bloemchair ka mantu ha chase ke lotu ape o feta torop ka lotu o fitla ka 7 8 ntlo le tsa 4 ho se lenga tšhelete tsa o bereka la 6000 something lenga join tšhelete ya
o kadime tšhelete o la kadima tšhelete mo rona ya ba rolo e sebetse o kadime 500 ya ba rolo e sebetse ra 500 eo e etse di 5000 kgwedi le kgwedi ho rona nne ke ho lona ke sono batho ba ke nnete ma ke nnete ngaka lona le patetse bokae re patetse 7000 mo tšheleteng ya gage ntse re bentse re mo kolota ke re ngakeo ntse re tšhelete ya gage kgwedi le kgwedi ntse re yaanong dikoloto ke tse dika a gona dikoloto tsa molokole ga morse nna ke letshane le tlo molokole ka speed bitsa ngaka lona tlo molokole bitsa ngaka lona wa re morisama a ke re le lena le tlile mo nna le tlile go nna ka lebitsa le kitse ngwana o mongwe ke le kgalemela ke re ngwana o na le neo ya ifuwe le mosadi wa la ke le ene ro fasitse o le ke o mosebetsing ha na tšhelete go thuso ka ene lo khwalana le morati hutlen le mo leleki o ma gaetse ntwa ka tsa molele na le kolo ya ba hlotse le tsamaya 1 2 3 4 5 le tsamaya le mo lekolotse ne le bakae mama njwetse le khwala ha o le ya khetse le wa hetse le nga hetse ntlo ba ta qetile be lo lela wa pele o ne ke mosebeletse ke nang a hetse ntlo a ba nkisa license be ke sa iqeta go tlo mfa koloi wa butlanti ke nana tsang rekela dintho tsa ntlo an rekela bo TV mara wa le tloela kereke e le thusang ha kana mara ke bone re dutse fela ntate mo ke kana go tsentse le nehela ka a ntse re nehela kana ntse re le kerekeng jwale la a helwa ntlo ono tlo le processing ya rekelwa koloi ne ke le processing ya fuwa koloi ne ke sentse ke kentswe sekolong sa driving school ai kereke na ke tsebile senka ka sebete sa o itlwela na ke tsebile sebete sa o itlwela kereke le petile le molokolotse fa mosadi wa tšhelete mosebetsi wa ba fentho tsa bona o lo rile a founela ke le kgwala le ke mo founela la boraro nka tla founela ano ska ba mo break le go tsena a ska break a go ke le mosebetsi a ska break la le go kgwaleo ai re mo file a le tsile ra tsama amen bye 1 2 3 o bona batho ba kae ba fonda ba ba se ya le mo ke mtsiba ke a le haka ke ka mo a start o tla ba lo ibare o ska ba breakela o tlo thola mosebetsi wa ke utlwile ntate motho mpem pampiri ya ka le thusa okay qetile hai kereke le tloela kereke e amang pelo tsa magoa hore di le ahele a ile sebete lona mara hape ke a tseba re why wa tseba ke ipolaya ka eng kerekeng e ke le thusa mahala ngata mahala that is ka ba hlola ba dikerekeng tse di moruti tla o jwetsa re tsa mo batla bokana be le hona o tla ke tlo thusa le a tseba di a le a ya mo le a ha ba bapale bo ba o jwetsa ba re tsa mo batla bokana and then ke bona 1 2 3 and then e batla re ke tlo thusa mara o tle ka bokana nna ke ne ntse ke le hena mahala ente na mpia mahena mahala o ba re kwa le kereke le lo ke le thuse le ka le thuse le kwetile molokola le kwetile le ba kae le ba ngata le ba kentse dikolotong jwa ke le botsa le mo kentse dikolotong jwa ba tla tšwella ka bophelo
ne sa batla tse a tswelle ka bophelo le mo kenya jwang dikoloto a sokole le entse jwang o rabe dikoloto re le ga tsela re botjela moriana la botjela moriana o no etsa re bitsitse mabitso le bitse mabitso a hae hore o etsa le hore a sokole a sokole a kene dikoloto le bakae re bangata ho le enyae a re next ba bang re di family tsa mo lokolle ka speed le amolokol a kutlwe le re le amolokol le bakae o bona ho ya ka molao ntate wa ka ema ka maoto le mosadi wa hao baloi ba tswa patala 7,000 ke yona 7,000 nna ke no re le patale more than 7,000 mare ho sacrifice ka 7,000 o re bophelo ba lona bo be sona le tsamaye le lo batla tšhelete kapa whatever e worthang e utlwahalang le tlo sacrifice le lona le ka nka something le ka nka tšhelete like ke a fihla moo but le nke tšhelete eo e mong ke mang e ntse ke mo rapela ba baloi ba re ba ntshe bokae ba ntshitse 500 rand ke mang o 500 a bona wena ke o bolelletse wena a ke a ba botsa bangata lona ke a ba botsa baloi ba lona re ba ntshe bokae but ho ya ka molao wa bona tshebeletso re tlo e etsang le go thusa mphe botlolo tse ntseng yana batlang tshepiso botlolo tse nyane le ntshenyetsa nako bontate botlolo tsena tse nyane ha ke tsa ba siko hape next week re tla lo lokisang radio mpom botlolo tse nyane ke tsa ba siko hape next week re tla buang radio amjalef botlolo tse nyane tseo le tsebang hore ke di sebedisa full time ha ke tsa ba siko next week na ke le tshabe nna ha ke le tshabe I will never lead batho a qetile be ke ba tshaba nka mpa ka tloela ka khutlela i-taxi nna a ke tlo dumela hore dintho tse ke di buang bentse di wa bona o tshwana le my product ya ne ka reng ke makula ka re ke shopo makula bile shopo makula na everything e ka re ke shopo tsa batho ba batsho ba gale motho for this spirits tjena ke le la bona shelfeng tsa shopo tsa rona pele dinkwa ke makula ono fodiswa spirits tjena agri spirits a serikwe bento powder kopane le nna kereketso dathini wa kula a ya docteng ka gogotho ha ya docteng a tshwere ke gogotho doctor mo fa dipilisi anwa nene gutla sa ntse ke a kula a so full marunta na treatment now ke a ema ke nka metsi kwa kopanya le ntho tsaka se ke tswa fa le jwetsa because ke a tswa le ya phapa ana tsona tsa kerekeng tsona tsa ne tsa kerekeng ke a ke etsa mix
o tswa doctor e hlotse ka nka metsi a qotle ka re tsa mo gagatsa 3 times a qotle o kwenya immediately about fodile until today. Kere na wa mpotsa papa mare ntho tse o kila wa yetsa kapa o kila kere no nka se tlotswe be ke ba le tlola qetile be ke sa tsebo o sebedisa tlolo o create mohlolo for motho sheba nka se it's impossible o kgonahala when Jesu a kopana le sefofu o tshwela mathe fatshe o pikitla seretse ntho Jesu e yentseng ha ona mo ngotsweng teng Bibeleng mare o e nahanne ena tseba o re tlolo e ditseng godimo hae e tlo etsa monna eno mohlolo ka seretse sena le ka mo ante ke tla kere ke ntse ke shera la mosadi e montho ya kere it is impossible kere ke ra fitwa ke dingaka tsa Sesotho ngaka tsa Sesotho di sa eta fela re batla nka eng a ikopanya le eng a bue puo di ma yona e be mo mamela dingaka tsa Sesotho di sa eta fela re di batla o etsa eng di nka eng di ikopanya le eng ha ba qetile ba bua le yona e be ba mamela Jesu yentse mohlolo o siko Bibeleng mara o yetsa because una tseba hore tlolo e o ditseng godimo hae sometimes when ke etsa dintho ke tlo etsa dintho tse siko Bibeleng tsa siko Bibeleng tse siko mare tseo e ka reng tlolo ya ka o ka idumela it will do things for you le tlo bona dikoloto tsa nna di tlo nyamela vup take for instance in that sababa lo iba etsang ba kenya batho ka dikolotong ka o butswela meriana ka motsomang ba nahanne dingaka di nahanore hore re kenye motho sekolotong gore re mixe in ha qetile e butswele ntone then e tlo sebetsa na rona re le ba pholoso ba amoetse morena Jesu ba fueng authority be ke hlola ke dingaka I never number fela le nsugudisa fela ka o se trust ya bobedi le nsugudisa ka o se sacrifice for dintho tse di hlokang. That is the only thing le nsugudisa fela ka o se sacrifice. You must, because batho ba yang dingakeng when o yang ngakeng ya Sesotho batho ba tla la boraro mona ke ba jwetsa ha o yang ngakeng ke re ke batla destroy and tepe bane ngaka e tlo njwetsa hore ke batla mphe 5,000 in November ke lo batla 5,000 ke patale ngaka it's a sacrifice ngaka e mpha moriana hore ke lo sebedisa. Now the reason why mosadi moriana ona o lo sebetsa because there's a sacrifice e yentsweng. That is why meriana dingaka e sebetsang because there's a sacrifice e etswang. Now ke bana ba dutse mona kaofela bana le mathata dikoloto nka ba botsa hore wena o batla ntsha bokae to sacrifice hore o tswe dikolotong o tla nna ke na next sacrifice ha qetile ko fe dintho tsolo di etsang ka tlong ba pholoswana batho ba ntenang jwale ka lona hle ha ona batho ba ntenang jwale ene ntho e ke ratang ya ba pholoswa le mba le sa mamele ba ruti mare dingaka di le di mamela le no ka change house ne ka re ke ntate Zwelinjani ke be ke bohla fela tate Zwelinjani ke be ke batla tšhelete le tlo intsha bana beso le tlo intsha batho ba ya tla kere ke mona bola boraro ba fihla ba bolele seleke re tswa tšhelete kae bo tropo mane re hlolehile ke be ke re e reng ba mphe tšhelete le nna tate o rutile rena next ke ona re tla sheba utlwa gore ho nyolwa fotse ke mona mare bi dula gogotho be sa tswe utlwa inyolo we don't sacrifice tšhelete tsa nna di nkua ka ditšhelete le lowa ka tšhelete there's a sacrifice e etswang maleshwane bana ba sokola ka ntlo ke lokolotse e ne fasitswe ka meriana ke lokolotse. You can imagine o boda o tatlolo e jwalo e lokolang dintho tse fasitsweng lona
pholoso wa nna lantina hle a go tse ding ka re nka tšhintšha nngwe fela gore ke nke selemo fela ke be ngaka kotsi ke etse tšhelete ke etse tšhelete ke qete ba ke gutla pe ke re se ke gutlile yo nalantina hle nalanti se fapane ke bua pela moya o hallang wa bona no rona re tlo etsa tshebeletso nthwena mo re tlo rapella dintho tsena mara dingakeng ha etswe tshebeletso ha wa etswa tshebeletso ho nbi ho seditswe fatshe ngaka ya mo hlalosetsa hore tsa montsha etsa tjena le tjena le tjena le tjena. That is why ke boleletse this man hore a etse eng a ka e bua publicly o bola ke tseng pampiri eno etseng ka yo a ka e bua public. You know why? Because dingaka di sebetsa ka diphiri. If nka e bua mona hona jwale tlo go jwetsa e lo swa value e lo ha isa hlola e sebetsa because baloi ba tlo tseba hore tlo etsa eng ba e planele ntho eo mara ha ke ka re tlo ngidile fatshe le tla one by one le tlo njwetsa hore I mean ke o sebele re o etse eng a le tlo etsa a ba pholosa nona le ntina ka pelo ka fela sefapang ena ke tsebe o tsebe mme wa ka ene le sango ka re nka ke tsebe ntho tsa o di beile kae ai ke di chiki kwa le ke re mo lo golle le betin le tsamaile kuba le mo lo golle le tsamaile le tsamaile le tsamaile le bagay le bagay le bagay le bagay le batla moya le mo kentse jwa dikoloto e nngwe ntina nke na ba yeti a go re ke se ka bua ke ba shebile ba eti ba tla re sebedisa ke re kenye ba tla re sebedisa ha ba qetile ba batla once ke re ke bitswile late re kgathetse re sebetsana le bona ba batla once re be ra rapella ba ba thusala ba ba gutla ba di kerekeng tsa bona bo St Thomas kanti ha le tsebe moruti e mong le e mo ya yang kereke radio o thautea batho hore ba tle kerekeng hore a tla be le maphuthe wa hae kaofela baruti bana ba yang mana moruti e mong le mong o batla ho hodisa kereke ya hae. That is why ba bang ba sebedisa meriana, that is why ba bang ba sebedisa leshano, because all of us rena le one common goal. E mong le mong batla maphuthe wa ha ona moruti a sa batla maphuthe le nna ke batla ba le maphuthe wa ka so that kereke e be le maphuthe hore dintho tse tshwantseng di etsa le kereke e be di kgone ho etsana e seng kereke tla le ka baeti fela kereke ba eti tena bohloko gore ba eti wa tsa ba tshwana le bana ba fihlang lefung ka manta ba tla ipupura grocery ba emetse le nama ya ka manta ka saterta kona ba hopola re sile bana hle tshwantse re tsamaya I love you. But the reality of the truth, baruti bohle ba yang man. Ke kopa ke di thusa. Re na le baruti ba sebetsanang le iketsa tšhelete. Sinabafundisi abasebenza ngokuthi bazenzele imali bona. Basebetsang ka ho etsa tšhelete. Abasebenza ngokwenza imali. Abakhathali hore le atla. That is why motho tla uzetsa fela re kena le office. Abakhathali ukuthi uyeza okanye uzi. Uzawuxelela umfundisi athi ndine office lowe office akafuni abantu becaweke. Then or members. And we have pastors. That is why who are after money. They won't take you to Christ. Because abakhathali ukuthi uyaphi into abayifunayo qha imali kuwe. Now runa le nna ke batla tšhelete but the other thing ke
e bohlokwa ke re ke amoedise batho morena Jesu ba nke morena Jesu ba ye morena Jesu e bohlokwa ho nna then a qetile ke batle tšhelete yona ke a e batla le nna imali ke uDr November uyayifuna ke yona ke qha nje into yenzayo uyasebenza amnike umuntu because abantu ekiyetsa mona ke mosebetsi ntho ekiyetsa amen ditela molokolo la molokolo ditela molokolo ditela baka le bangata le mietse ngake le mietse ngake a go tle le reng le tlo bua gre le mietse ngake le patetse bokae le patetse bokae le patetse bokae le tlo bua le nna le tlo njwetsa gre a le tlo ntshukudisa le tlo bua gre le patetse bokae tšhelete ngata bokae tšhelete ngata fela bokae ke bokae le nka tšhelete tsae le dinka jwa ga dinka yona a bone le nka bo bokae o na le tšhelete motho one jwale a sana nex wa sokola ka tlong ka ma o na le tšhelete tšhelete na re isa le tšhelete dikarete tsa batho ke tsang dingata ka bo yena ka ma o na le tšhelete mosadi yona le tšhelete tsa monna ge di nkile ge di se mo go sa tsebeng November a so thele tšhelete tsa monna o ntse sokola yona jwale le diphoofolo tsa November ge se di tšhele ga di a tšha diphoofolo tseo ga tsebe ka diphoofolo tsae le monketse le diphoofolo tse kae bonyane dikgomo le dinku le dipege o tla kae mosadi tla Transberg le nkile dikgomo le dipere le dinku tsae le di se kae tšhelete ya monna ge tse di tšhele diphoofolo tseno tse di tšhele o bona di tšhele le bona ke bona ba sa nke dikgato batho bana yo mamela baloi ba onkela everything mosadi one wa sokola yona tšhelete wa sokola le mana bayo a sokola ke sona batle ke sona le meetse ngakeng le patetse bokae ngakeng yana November ke sa opola ba se re patetse go dira re patala November le patala bo bokae bonyane tikete tse 5 November yo November le mofatsitse November hle ga jwale le mofatsitse ka mofatsitse November motho na tse boya pele ka poya mo November ba le ka le motšhaine mona wa betcha wa jiwa November no mo na le yona November a fika mane wa itsentsa wa itlhakula November motho a itse boetsalang ka ina Jesu Kriste le inya November re batho fela re tšhomisa ya re next re batho fela ke mona fela November ke mona ge mone o tswela pele motho o tswela pele bophelo jwale re bo emisitse re bo emisitse bophelo ba re bo emisitse le tseba o tlile kerekeng ha bua November ha bua next bitse o bana ba ska bua le batho le monna ha tsebe next o ile kae o tswile fela motho o tswile fela le mlokola November tšhelete tsa monna o tlo bona o lokola motho a kana-kana o sebetsa kana-kana for free e kwetile mama bula matlho o bone batho ba kae batho ba bangata fela ntate wa ba tsebo ba kae bana a le mong e napela ka yona a la rata nka tšhelete ka rata o ka dima tšhelete ona wa tseba re ke bana ba kwetseng dintho tsa go kaofela ba tsile ka bona fela le dipone one ke mmona mosadi one ba le bangata marena ba dula ba mo phamiseditse godimo tjena shapela Jesu Kriste matsogo le lo dula fatshe a re kwaleng kereke and then ke le jwetse le etse jwang a re meka maoto a rona o tshware moneelo wa gago pele re a hole o nehele for ntho batlang e etsa le bophelong ba gago cela uphathe umnikelo wakho unikele for lento ufuna ukuthi yenzeke empilweni yakho nele tshwara moneelo wa hold your offering okanye uphathe umnikelo wakho
la bona mare ba lo e banka ditho tsa rona jwang ene ntate modimo ba tlweletse le awe ba tsona la bona ntshwane ntse ke ruta ka yona gore moya o di tshila o tswang ho ntate modimo wa sotla Saule modimo a romela ba Amaleki gore ba nke dintho tsa ba Israel la bona tla o jwetsa la bona tšhelete tsa rona di tsamaya jwang we don't tithe we don't give o na le mme ke mmoneng a kena wa dikroko mo bothata ba ikeng Mike o jwa keng Tate Moruti mathata a mme ke ha tsebe ho tsamaya o entse operation ya mangwele a mabedi a gola 15 years back so ha kgone ho tsamaya ntse tsamaya le ka di-crutches le ho fihlela hona jwale a ba hla seso mo leotong then seso se a mshole sona se na le 7 months ha se fole khala sisa dingakeng le ho robala ha robale ke motho a phelang ka di-pain ke enyao ke ausuaka le hlaka nna ke dula mo Bloomside o hla Rustenburg ko mokgwase pela Sun City tswang ho ya le tlo molokola gre le tlo molokola le am lokola le am lokola le am lokola ke re le am lokola ka pale molokola le a tsamaya ka pale tsamaya le a tsamaya le a tsamaya le tsamaya la gre le tsamaile ne le am lokola le tsamaile ho yana le tsamaile le mlokolotse le mlokolotse le a tsamaya le tsamaile 1 le tsamaile le mlokolotse gre le mlokolotse le tsamaile gre 1 2 3 4 5 maka ke mo rapella ka lebitso la Jesu le tsamaile ne le balokolotse ne le balokolotse eng le balokolotse le a tsamaya ka pala tsamaya le a tsamaya gre le tsamaile ne motho maka ke mo rapella ka lebitso la Jesu le tsamaile Oli red so le dula kae ya no sa kae o tswa mogwase pela Sun City so o tlile mo ho nna le tsamaya le amlokola gre le amlokola le tsamaya le tsamaya ne le tsamaya le tlo tsamaya gre le tsamaya le tsamaile ne le tsamaile la balokola gre le tsamaile ne le tsamaile 1 2 3 4 5 tsala le tswa imona fatshe mona ka speed ke mang le kgorofo ntate makgetha a hlobodise dikausi a nna hohle maoto a e solang hodima tswa ile na ke atla hotla ntsha kausi mami o le ret mama hotla maoto a hodima tswa ile mo tloela nna ikhuhlehe le molokolotsa gre le molokolotsa gre le tsamaile gre le tsamaile 1 2 3 4 Mufente kai lam lokol mufen fene hai mufei o batla re ka fene mo lokolle go bolokolotse yo le ba kai
Le feditse? Le bakae? Le bakae? Le bakae? Mofemfene hae? Re bofile ntho tsa hae. Le mofile ntho tsa hae? Re bofile ntho tsa hae, ha sa tla sokola. Niks re tswile ho yena. Khuba. 1 2 3. O bone batho okay? Ha ke bona ke bone. Ditse le a tsamaya. Le tsamaye. Le tsamaye. Oh, le tsamaye. Jesus. Hana no batlang wena ausi. Hana no batlang. Nna? No batlang. Ausi fumana. Ya pele man. Wena ba sentse sefahleho sa hao wena. O se bona jwang wena Satan? O se bona jwang? Ke se bona hantle. Ska ba le ka hle November. Le mo kentseng ka mahlo. Ga mo kentse ntho tsa rona ke go bona haholo ngwane o November. La o sia re mo kodisitse. Le mo kentseng o swa. O sia re mo kentse tsukere. Tsamaentsha. Ka speed. Le tlo tsamaya. La tsamaya. Misepele. Misepele hle. Le mloko le tso sia. Where is that lady? Le mekentse monna ile o swa le mekentse tsukiri jwa. Ga mo kentse tsukere re ntse a ska ba bona wena sefebe. Ntse sa nkutli. Jesus. La opela mosadi wa kofi. Bomo, la opela ne kire ne re bua kang. Ba tlhalosetse ne re bua kang. Re nentse re bua ntate Moruti re be re bua ka taba hore le ne re bua ka di character. Ka di character. Yes. Be re ntate Moruti re be re be ke reng ngolona. O bore baloi ba capitalizer di characteng tsa rona. Ha motho e se motho ya rwakanang ha ona hore baloi ha ba bua ka hare ho yena ba ka rwakana. Mara ha ile motho ya ruti baloi ba etsa jwang? Ba rwakana ka hare ho yena. Ha ke mo mention o la mo mention. O no le teng ke ma ne re le kae? Where's the mic? Ke ka kitchening ka mandate Moruti o mention le ena wa mention le Thandi ha ke sa opola le mangaka. Ka re baloi ba motho a bona mosadi wa ke motho a sebeng. That is why baloi ba ya ba manifesta ka hosa. She's the hajari ki ana fela nrwaka. Ajacho. Bitse baloi ba hae ba o rwaka always every time how mo deliver. Ntate Moruti. She's the only person able to buy man rwaka. Le toi ça va. Le tontswela. Mpontse ka menwana le bakae? Le bakae? 3. Le tla hlola le khotleng. Le tla hlola le nrwaking. Ha ke bapale. O tlole. Phuthang dintho tsa lona. Ntshang dintho tse le mkentseng tsona. Ha ke bapale le baloi, ha ke telwe ke baloi le mametse. Phuthang ka speed. Phuthang. Ka speed ke emetse le qete. Le qete. Le tsamaya. Kubai. 1, 2, 3, bye. Fancy ntate. Fancy. Wena mo swere tsheka pale mkanetse because ana le dikhefe. Sokolang. Ntate Moruti. Wena sokolang. Ausi. Thatsa ka tsa skola di tsamaye hantle.
Mofeng cry. Why the fighting cry? Eh? Alita. Alweka. Nile fighting. Like say first. Jolo why say too? Yo. Eh? Yo. Nini. Little miss. Nini. Nini. Le bagay. No. Why if I think cry? One test. Look on cry. But a good tosher. Caspit. What in your muscle? No more fatigue. Fasimas. Or a tolan. No more fatigue. No more fatigue. Cut up. Not more than put your work. Unotive. Eh? Jakwata. Guatela. I keep up a little alloy. Mammoth. Nike up a little alloy. Mammoth. Maputonga get on the tosser and the sign. Lingaka Umatamela Moyon. Lumpita Tangaka. Whether Quene Chipelanto. The Causota Limurus Castle of Belly Mirian. I saw Hano Belly Mirian. Mammoth. Got the Lamuputak. Watama. Swagger speech. Muffin cry. Speech. Msantungule wemilina limpeng wose miling maso. Eta. Watama. So 1 2 3 kuba. Yamlugul. Litamay. 1 2 litamay. Agutu lire. Limlugulus. Libagay. Litamay. 1 2 3 4 5 6 kuba. Ndroyelen. Eza sketches santo. Enweleng. Okay. Naqedile. Ngetsese sketches santo. O tlo bona ha o ba leng. Are maka maotho le tsebo ya hae banna ba lona ba le hopotse. Ibile nna ke na mabaka ke reng ka le tshwara fihlela ka 10 bosiu. Nna le bo pula na rona mabaka ro. Re a tata ro. Ibile ntse re jwa ke bodutu. Ole ana le magotso. O tshwetsa moseu ka pontsa tsa makhaleng yone ya rona. Oh, Jesus name, ka lebitso la Jesu. Oh, someone hela ngwanaka. Someone hela. O ntshwaretse monelofi. Why? See? Batang. Kapa batla o tsole right. Tata mosebetsi. Tokwa. Ngotse pampiri ngotse imo. Ke di kolto tsa ka ke tsenya mosebetsi. Ka ngane ngwala mosebetsi kapa ka tlase the same mo ngotse nteng. Ngwala mosebetsi. Re tla roma nyei e tsamaile o bula lemati for wena. Roma nyei e tsamaile o bula lemati for you. Tsone hele ka speed pele ke etsa ntho tsa ka tse ke tumeng ka tsona. Batho ba modimo tsone hele. Thank you, Daddy.